وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istikharati utawi kiku bab nerangaken bab istikharah fil umuri ing dalem pira-pira perkara min ghairil fardhati saking sakliyane salat kang den wajibaken kang den fardhuaken, yakni di luar salat wajib. Salat istikharah di luar salat wajib. Oleh salat istikharah nadban kelawan sunnah, nadban kelawan sunnah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma saking Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala dawuh sapa Sayyidina Jabir kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimu mulang sapa Kanjeng Nabi na ing kita mulang al istikharata ing salat istikharah fil umuri ing dalem pira-pira perkara. Kama yu'allimu kaya oleh mulang sapa Kanjeng Nabi na ing kita kama yu'allimuna kaya oleh mulang sapa Kanjeng Nabi na ing kita mulang as-surata ing surat minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Yaqulu hale dawu sapa Kanjeng Nabi idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'atain min ghairil fardhah. Idza hamma arikalani nyejo berkeinginan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh nyejo bi ambil amri kelawan siji perkara falyarka mongko becik ruku'u sapa si napa niku sapa si ahad rakaataini kelawan rong rakaat min ghairil fardhati saking napa niku liyane salat kang napa kang fardu salat wajib. Falyarka mongko becik napa niku ruku'u bene falyarka mongko becik raka'ana. Irka' wala nusyura fa innan nusyura kawarira. Badhe sing maca irka' raka'ana sapa sira wala nusyura jok nyusur sapa sira. Fa innan nusura kawarira karena nyusur niku kawar kawir yakni car kacer. Menah nyusur. Tsumma liyaqul nuli kari-kari ngucap sapa si ahad. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaghdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khair haitsu kan thumma ardini bihi nika doa isine doa artinya Allahumma do Gusti Allah ini sak temeni kula iku astakhiru nyuprih bagus kula ka ing panjenengan. Allahumma do Gusti Allah ini sak temeni kula iku astakhiru amrih bagus mencari sesuatu yang baik sapa kula ka ing panjenengan bi ilmika kelawan ilmu panjenengan wa astaqdiru lan amrih kuwasa kula ka ing panjenengan
bi qudratika kelawan kekuasaan panjenengan, wa astaqdiru lan amre kuwasa kula ka ing panjenengan bi qudratika kelawan sifat kuwasa panjenengan, sifat kudrat panjenengan. Wa as'alu lan nyuwun kula ka ing panjenengan min fadlika saking anugerah panjenengan, min fadlika saking kanugrahan, saking anugerah panjenengan al-azimi kang agung. Memohon anugerah dari engkau yang besar. Fa innaka mongko sak temene panjenengan iku takdiru kuwasa panjenengan, wala aqdiru lan ora lan boten mampu kula. Fa innaka mongko sak temene panjenengan iku takdiru kuwasa panjenengan, wala aqdiru lan ora kuwasa kula. Wa ta'lamu lan ngudaneni panjenengan, ngawruhi. Wa ta'lamu lan ngudaneni panjenengan. Ngudaneni. Siji mbek tak udani. Tak udani pebengkang muda. Ngudani dikei udan. Ngudaneni mirip. Ngudaneni ngawruhi. Wala a'lamu lan boten semerap kula. Wa ta'lamu lan ngudaneni panjenengan, wala a'lamu lan boten semerap kula. Wa anta lan utawi panjenengan iku allamul ghuyub, zat kang ngawruhi, kang zat kang napa niku mirsani, napa niku pira-pira perkara kang gaib. Wa anta utawi panjenengan iku allamul ghuyub, napa niku allamul ghuyub kang banget sumerape, kang banget ngertine pira-pira ilmu gaib. Allahumma du Gusti Allah ing kunta lamun wonten panjenengan niku ta'lamu ngawruhi panjenengan anna hadzal amra sak temene niki perkara iku khairun bagus limaring kula fi dini ing dalem agama kula wa ma'asyi lan pangupo jiwa kula yakni kehidupan kula. Anna hadzal amra sak temene niki perkara iku khairun bagus limaring kula fi dini ing dalem agama kula wa ma'asyi lan napa niku pangupo jiwa kula, kehidupan kula, wa akibati amri lan akhire perkara kula, akibat wa akibati amri lan pungkasane utawa akhire akibate pungkasane perkara kula faqdur mongko mesti panjenengan, mongko nakdirkaken panjenengan, faqdur mongko mesti panjenengan, mongko nakdiraken panjenengan ing emma li maring kula. Faqdur mongko mesti panjenengan hu ing emma li maring kula, wa yassir lan gampangaken panjenengan hu ing emma napa niku ing utawa nggih ing ma li maring kula summa barik mugi mulan tuma barik lan nuli mugi-mugi napa niku mugi-mugi barokai panjenengan li maring kula fihi ing dalem amri benema buruda amri. Faqdur mongko mesti panjenengan, mongko nakdir panjenengan hu ing amri nakdir li maring kula wa yassir lan gampangaken panjenengan ing amri hu ing amri penggirene ka li maring kula summa barik nuli kari-kari barokai panjenengan li maring kula fihi ing dalem amri. Wa ing kunta lamun wonten panjenengan iku ta'lamu ngudanani panjenengan anna hadzal amra sak temene niki la perkawis iku syarrun awon coba awon elek li maring kula fi dini ing dalem agama kula ma'asyilan pangupo jiwa kula wa akibati amri lan pungkasane perkawis kula perkara kula fasrif mongko ngengoaken no panjenengan hu ing amri anni saking kula wasrif lan ngengoaken panjenengan ni ing kula anhu saking amri. Waqdur lan mesti panjenengan lan nakdiraken panjenengan lan nakdir panjenengan limaring kula al khaira ingkang bagus haitsu kana ing dalem sekirane tinemu apa si khair haitsu kana ing dalem sekirane tinemu wonten apa si khair tsumma ardini nuli kari-kari ngridoni panjenengan ni ing kula bihi kelawan amri. Mare doa ngak nikah
Salat 2 rakaat di luar salat fardu, di luar salat wajib, salat 2 rakaat niata usolli sunnatal istikharata sunnatan lillahi ta'ala, kemudian salat 2 rakaat. Adapun surat Al-Ghazali yang dalam kitab Ihya, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Kemudian sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat, niat istikharah, kemudian doa nikah. Doa nikah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaghiru bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqib amri faqdur li wa yassirhu li thumma barik li fihi. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به. Doa nikah. Bila nikah lakonen salat istikharah nikah, dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain. Jika kamu mempunyai satu keinginan yang kuat bil amri atas sesuatu perkara, napa neka beda 2 calon matalan, baik calon bupati, marilah calon bini we. Mandi calon bini 2, mon situ bagus situ coba tak perlu istikharah. Karena pun jelas perbedaanna, maksudnya coba kelakona, coba akhlakka. Beda 2 ni kapada, tapi aman tua bisa nenah. Jelas setemur bagus, seberok bagus, setemur coba umpama kita istikharah pun pacet legena seberok neka lebih bagus agamana, lebih bagus akhlakah. Lah mon beda 2 pada bagus bingung ke masih tentu akhirnya apa abisan bisa berok abis setemur pada bagus akhlakah pada bagus pada gendanga pada ratina bingung ke masih tentu akhirnya baru istikharah. Ada ki Allah Subhanahu wa taala bakal beri petunjuk kelabencaran Gusti Allah. Ateh mungkin dikit lebih cenderung dak sik beureuh. Ateh lebih seneng dak sik beureuh. Bada bilan jalan. Nek mon sampean bingung dalam nentoaki perkara sia pada bagus. Bade mun perkara sia haram tak perlu istikharah. Azina, mabuk, judi, apa sih istikharah? Cari baca barang haram peneka. Atau perkara sih wajib tak perlu istikharah. Salat zuhur biasa kemakada ya jelas keadaan zuhur. Apa sih istikharah? Mun barang wajib tak perlu istikharah. Mun barang wajib. Oh tambah barang sih haram, zina, barang judi, istikharah kadang kok kemas lebih enteng elakonana. Mun barang haram tak perlu istikharah. Nah barang bagus sekira kon panjenengan tak kas tabudi pada bagus baru ngelakonin sholat istikharah. Baik. Apa istikharah aja? Jadi anjuran dari Nabi ini, idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atain min ghairil fardhah. Maka jika kamu menghendaki satu perkara, maka sholatlah 2 rakaat, maksud ruku' yakni sholat 2 rakaat min ghairil fardhah, di luar sholat fardu, luar sholat fardu wajib, lainnya sholat zuhur, lainnya sholat wajib. Mari sholat baru doa nikah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiru bi qudratik wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru sampai akhir. Terakhir qala ngucap sapa si dawuh sapa Sidina Jabir, wa yusammilan napa niku, wa yusammilan nyebuto sapa si ahad hajatahu ing hajati ahad. Mari doa nganika hajat ini kesebut tau bahasa Arab lah, bahasa Maduraan, bahasa Jawa. Wa yusammi lan nyebuto sapa si ahad hajatahu ing hajati ahad. Yani fi athna'i du'aihi keneng. Fi athna'i du'aihi ketika sampean nika maca doa, pertengahan maca doa nika sebut ya Allah. Kula beda calon 2 Gusti. Seka masih lebih bagus Gusti, katonaki kebadan kaulah
mula karena kecuba pejauh dari badan kaulah atau orang nikah pejauh dari kaulah kula saya pejauh dari orang nikah. Neng pertengahan doa keneng atau neng semarena doa nikah sebut hajat sampean apa kula bisa nenah kula ala kuah muka nikah lakuan nikah usaha nikah istikharah kada malaikat kastabudi fi athna'i du'aihi keneng pertengahan doa keneng disebut anu na sampean napa saya ketero apa Pajero apa Fortuner ya lah emon karo tulcit tulil cek istikharah mun aja mapan istikharah nya umpaman ya tak apa-apa ki sering bareng urusan dunia kak masih lebih saya nggak melihat tanah umpaman kak masih lawan nembong napa deje nembong mpian men tak mampu nyoro orang soleh matamu itu orang se soleh kadinto tak langkong dan kaula terus nyona tolong engki badan apa kula neka abisanana kula neka aman tua kula neka ala kuah kula neka usaha kula atau raki antara neka bi neka nyona tolong istikharah aki bede bacet orang spesialis istikharah neka cuma ya meri sih nyoroto cereng-cereng apa jangan tua ya para abirin tolesan menerima jasa istikharah ya mon kantel padeng bulele negale saya aja pesta aduh petang gapi cong gele cong cek terus aki petang dosa cek pes istikharah neka nyoro orang sesole bagus duwana lebih manti marseneka lebih napa ada Gusti Allah taib faedah istikharah nikah engki nikah pertama sejelas taqarrub dekat Gusti Allah. Faedah orang istikharah pertama taqarrub asma dekat Gusti Allah. Laban cara salat sunnah nikah nyaman taqarrub ke Gusti Allah. Nomor 2 engki nikah nyare dekat Gusti Allah selebih bagus talabul khair minal amren liman ihtaja ila ahadihima. Nomor 2 tujuan dari istikharah yang nikah nyoon salah situngah dari perkara 2 sepada bagus ya talabul khair talabu khairul amren nyoon bagus dari perkara 2 sepada bagus ya liman ihtaja ila hadihima se orang gelap butuh dak salah situngah bener coba bareng bagus otaba coba pada coba teh tahu sabun bareng coba tak perlu istikharah bareng saya melanggar dari agama maksiat dosa nika tak perlu istikharah pun nika saya maksud kelaban apa istikharah meminta pilihan yang terbaik dari 2 perkara yang terbaik bener yang baik yang terbaik pada 2 pada bagus sepaling bagus pada 2 perkara sebaik yang terbaik sepaling bagus sepaling terbagus pun kema sepaling bagus kema sepaling mapan lah nikah nyon petunjuk dari Gusti Allah tak bakal kasta kulit sampean tak bakal kasta orang sepak sing ngelakonin istikharah jamin tak kira kasta jamin tak kira kasta nah sebut hajat sampean sebut hajat apaan hajatnya sebut dekat Gusti Allah dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu min sa'adati bani adam istikharatuhu ilallah dan di antara kemuliaan anak cucu Adam adalah ia beristikharah meminta petunjuk ke Gusti Allah sampean minta petunjuk ke ulama bagus Pak berarti orang mulja orang beja kan tak mungkin sampean abisanana entar ke kiai kereng tua ala aku entar kereng tua ke guruna ngebele sini apa pilih yakin saya coba kan tak kira apa boleh minta pilihan dari Gusti Allah meskipun pasti tak kira Allah Ta'ala bakal abri pilihan saya coba ke kulman jenengan tak kira ternyata mapanan ali NBIun
Anu kok ngaku iyun aja coba tak anu. Adah. Beda truk. Beda tolesan ibu dina truk. Ayuan embak nih timbang adik nih. Masa nyupir ngebabinin nah. Iyun nah beda ibu dina bara. Ayuan mbak nih timbang adik nih. Lah supir ya oleh alin. Salep kok jan bini nah. Salep kok pegel. Ya supir da tulisannya trek pegel. Ayuan mbak Yuni timbang adik nih. Bisalah kayak tenget. Nyale apa burungnya? Tulis salep. Jareng tak istihoro. Oke, bilan gula nyor ki badan marhum abah ni ke mesti atare dek ki Ahmad Kusyairi bentungan dek kakan. Kang kok terapisanan Nabi Ki Munir kan. Ki Munir Wonorejo. Iya, tak basa abah ni keng tako, tak basa abah ni ke Ki Ahmad Kusyairi. Iya. Oh, iya sak ruka puru gelu jan Ki Kusyairi. Keng engan kok bilan abah aja di Berengkai Ali je semak Dapun Ki Ahmad Kusyairi Kiai Ali ini ka embana ring bini ini ka yang aneng kok bilan Kiai Ali je semak abah de semak berengkai Ali je malah mon Kiai Ali je bajen ngimamen masjid Wonorejo mon Jumatan je bajen ngimamen mon beda abah je tak gelem abah serong ngimame ya pola termasuk petunjuk si bagus ya tapi iyalah terus aki bila ya pecan beun can abah bila tentu aki masuk desa istikharah ya nyelcel je situ ya jela istikharah ya nyelcel jela tak tengok cak uwis uweh kok dina minggu melanggu bah kula alal hak taoning sekali gula kering bini ni pak taoning sekali la futu wala napa taoning gula bireng sepo ni ke patabari kon lek kepingin ro meneh tak terno cek nonton ni mboten pun pokok umi saya abah cocok punun bismillah dadi taoning ngku reng bini ke kula ki taoning ki ya taona kita pak ni ke tak meriakan tuli beri je nama pong istikharah jadi orang seistikharah ini termasuk apa? Kemuljaan nih, sampai natare kering sepuh, atare ke ulama, atare ke kiai. Kita kira sampai nebirin pelian secoba sereng guru nih kah? Apa boleh atare nyari sebagus dari Gusti Allah. Wa minasyaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatullah. Dan termasuk bagian daripada kedurhakaannya, kesengsaraannya dan kehancurannya dia meninggalkan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda istikharah. Niki mulai tak tapate beda pun. Sunnah seta elakone semakin ki istikharah nika. Mun duha ki beda, bojang malam tahajud ki beda, witir ki beda, qobliyah ba'di apa boleh. Istikharah nika pun sobung pun. Nemu Facebook cocok Pak. Pratina kanan, foto mu ana tok. Tak todok bobo no. Ngato cila pokok nemu Facebook nemu neng internet niki pun nek ketetin dadi taon neng ngak napa akhlakka ngak napa pendidik neng ngak napa agama na kimon mele agama dari batiadak maka bakal hasil orang benika aneka sebiasa elakonen tining Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal dalam segala perkara mon lakar panjenengan tak bisa istikharah pon beda jalan keluar minimal mele selebih sekonek risikuna akhafud dararain mele selebih sekonek madarratah mele lebih banyak manfaatah beda dua perkara pada manfaatah pele sepaling banyak manfaatah beda dua pada bahayana pele sepaling sekonek bahayana paham kan gue lagi. Jadi nika pun jalan keluar mon kuluman jenengan taon yang cari istikharah ki pele nika pada bahaya nah nyaris paling sikuni bahaya nah
pada manfaat nyari sepaling banyak manfaat pada manfaat pada Kings esoro nyare sepaling banyak manfaat. Benar urusan tu sak benar mulai lagi balik boleh urusan tu tak perlu dipertimbangkan. Mun perkara bagus aneka dipertimbangkan pertimbangan etembeng ruah etembeng titi perlu etembeng pertimbangan bade tim pertimbangan deh bade tim pemenangan bade tim apa nyaman tim yata presidennya nyaman tim penasehat tim khusus penasehat presiden jadi moncan penasehat aja ya aja engkau terus antara ke laut aja ke laut gede jebe pak ana pola orang saya percaya aja nih kah jadi istikharah orang ria mapan cuma nyari petunjuk dak Gusti Allah banyak antepaan norotongku masih presiden kayak ada jabatan benar ya Dewan Pertimbangan dia bodoh Dewan Pertimbangan Agung aku tak ada Dewan Pertimbangan Agung je bedagi ya dewan pertimbangan niku jadi mon beda dua perkara pada bagus tempeng kada kemasa paling banyak manfaatah sepaling sekonek madaratah baru elakone ajualan cilok ajualan es umpama kimon cenen cak jualan es jualan cilok saya ngade lah jualan narkoba jualan kudu ya cak bandi cak tempeng je lah cak narkoba bereng kudu ya lah ya lari cak narkoba kesoki cepat ya jadi mon barang coba tak perlu napa istikharah nah jadi tujuan istikharah nika sepasti taqarrub asma ka Gusti Allah nomor 2 engke paneka nyon pelean ka Gusti Allah tak bakal kastakun panjenengan nah jadi penting nika istikharah kanggo orang selo parlo alako agabaya compo ngobengna tanah napa istikharah ada jak moro-moro abangun jak moro-moro langsung agerep tako tak tepak tako canreng ko nangki tak judu ya beda baca tak judu ya alaku apa alaku rosoan tak judu ciling ruh aja oleh tok ciling mak jalil aja punya tok le nih romak jalil kah tak judu remanjen tak istikharah bodoh boleh alaku makelaran nyaman ya tek ketela lakon keng bejurna mas teh karono tua kita makelaran lagi ya kah tak maju makelaran tak istikharah akhir makelaran rando kusebo do maji robulu maji ki buru pesa aku tahu baca lama kelar mek tahu jangan gula ngisi bensin yang bom bensin nih ketemu orang makelar bangkelar sirri nih soalnya cek santan suanto tuh Gus janda sepun gosok wadah cereng-cerengan iya kok mari atanya ji saben keng cereng-cereng salah benyaureng pom bensin warung tuh nya tole kapi pak janda saben gogos tore bila lanjut tata jangan kok bahaya mak ketemuan makan lari ya Allah cereng bedemon beni ahli nir salala tau le apa le rame terjadi beneka orang ke kulit hibi neka mon teori penter keng praktek tahu curang cedak ke dulu budak teori ngira anu aking sekira gelem dengko dari mana naben kirena naben jangan gula nyoro neka soalnya taha sel oleh ramen aku mau pagel gula atau kasa iya lalu yang bini minta mulai itu dia mami mulai banyak gula ingkar oke ngetela neng HP lah mulai ngetela agandengan lah mulai telepon bi gula orang bo anda teori itu praktek kata ada sekali cangko oleh ramen malolo mau bini makan lara tak bisa jadi ala kore cek napa nyaman aja rui kederuyan ka orang kila kona lakone kenengna kenenge can filsafat madhur ji nya bener je lah lakone kenengna keneng kimon bene keneng ne kenengna kita
tepak mon benela ko ni cela ko ni ta salate istighara neka jual apa kok mon ceno-ceno dia bejek jual es ben ya orang kemekil beri es demak jual mau tepan ST bi tepak viral ST jok sudah tepak viral ST aja kok tepak viral ST ajuk jual ST montro lari saya beri ST gobloknya mana tambahin goblok malah lari ST apa aja ST goblok jadi mau nginum ST aja mau langsung goblok aduh palang ya jadi polan ko dulu kedoru kapi ST kapi la tro umroh kapi cereng cek latan na tadi orang la kendang lakon di pahmuro langsung tadi dedegan kapi ada ulang ku dia jadi istighara mun kil kemekil deh iri ya wirina seramaki ya nah neka bab istighara jadi napa dalam dua pelean neka dalam segala hal ponan hatta sereme perkara sereme pun cek remeaki takut dari barang sereme neka jadi genjelen jadi sesuatu saya menghambat deka kelangsungan kehidupan kaula panjenengan hal-hal sereme apa boleh saya yang kepenting saya yang kepenting saya yang keparlo saya yang keperaja hal remeh hal kecil hal sesepele mon bisa napa istighara nyoon pitotu daga Gusti Allah oh sa taon ning tuana ila bajang durokaan pala atua madura nembian mon taon ning karaki buru jawa anta ta'lam wa ana la a'lam taon ning ben setara ya Allah Gusti kaula nega bingung ajunon silangkong ngaonengin tunjukake kebedan kaula ka mas silangkong sae elakonanna sareng abdina Gusti deki bi Gusti Allah beri petunjuk ate pun lebih cemper, ate pun lebih seneng, jadi lebih semangat. Oh berarti ria hara berdepitot tu. Namun bener kan kui ngarane noreng istighara ne, saya nggak ngelero niat tah. Abisan na, burung Arab istighara tak mapan. Lele, saben kita tremor istighara kado, tinggal tremor istighara. Mun kita tremor alasan lain pon kita siap aman to nak kanan kia sekolah. Ting pola mari abokalan resmi nanti aki tangkel kabit istighara. Arah apa mah burung istighara tak tepat keluar jerengkong janle. Allahumma ya Allah in kana khairan li ya Allah mun pacet bagus angking badan kaula terosaki wa in kana syarran li fasrif anni ya Allah mun coba pejawakir kaula utak keluar peteng. Ada peteng jerengkong waduh akhirnya ngarane orang coba sambian. Sebab keluar jerengkong ngaranin orang ngak jerengkong. Ya mulai barang cobaan apa istighara. Mun pada bagus istighara. Mulai barang lek lakon tak pada istighara jek lek lakon bisa sampean. Dadi mun kita lakon istighara. Kita abisanan, kita nantoaki, kita narema, kita apa istighara. Lo mari istighara. Tak tepat istighara. Jawaban istighara. Bada si gendengan saya masuk je sesokian. Buang saya ngak gerang je. Saya minta potongan bedok. Pas saya situng, kabit saya datang je bersih putih om ganteng. Ku tahun kontak pak. Saya situng je neku pacol, neku anu ngak bedok model. Aduh tak nyaman istighara nale. Arab mah celeng. Ndak tepoten sekali. Serepot moso. Engki pacet raja coba nereng abekalan, coba orang abisanan nih kepacet raja. Deki kabit mare malam mau nentuaki tangkel. Beduh, aduh saya parap saben ruwa ya detengokku. Arubi maji warung. Lendek rumah negara kado. Are coba ya, coba. Ini saben mare penta tak terima nyari lain pingpon lah nemu jauh ratinon saya tolak roh tak datang iya jangan roh rentar boleh abu mareng kok oh anu lah peburung dak sebine peburung alas nah tak bagus istighara nak ngori kan tak bagus bina istighara saya tak bagus jadi mon lah anu aja belakar coba nih coba dengan bekalan coba dengan tunangan coba dengan bisanan nih kini kebaca coba mau datang sama apa padahal ini belum tentu lebih bagusnya jadi mau lebaran pun tepak pun borong bagus tak beristighara ponan bola nah sapa gena akhlak bagus ilmu nasahe ya pinter nak kanan marsineka
Empun tau istikharah, namun bingung ora istikharah. Mula mantep tau saya istikharah bismillah ponannya. Are genteng ya. Mapan akhlak ka. Cakang pelakon are. Genteng tak pati kenceng alako. Dah, derem bingung. Ya kene iku sik talka. Mak ngebuat denyang ya. Jadi kenyang denyang makane denyang. Lempakane lagu tak benar-benar lagu lengakan boleh denyang. Oh bu denyang gendeng dia. La ilaha illallah la ilaha illallah hasbi la ilaha illallah. Naam termoga tetel masih manfaat. Tadi istikharah nggih, istikharah. Naam laku ahad libur karena badahul Habib Ja'far bin Syekhana Segaf menabi sobung udur entar maulid ba'da subuh hall bertempat di Masjid Al Anwar Kota Pasuruan dimulain jam 9 sampai zuhur. Dianjurkan punya wudu tadi sopa aja lastare hall langsung sholat berjamaah di masjid. Termuka sobung halangan parengna hadir insyaallah bi qudratillah. Wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله أي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا الرسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين
وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء الفاسرين المحدثين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالع قسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب رباني سنة الشيخ عبد القادر الجيلاني سنة الشاذلي والمؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني الإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر واخو طاهر ثم إلى صاحب الحول الحبيب محمد الحبيب عبد محمد الحداد سربايا ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن جدة ثم إلى روح عبد بن سقاب والحبيب عبد والحبيب سيدنا محمد بن علي بن عباس الملك واخي عباس الحبيب أبو بكر قرسي وشبة بوتي ثم إلى أرواح صاحب الحول الحبيب جعفر بن شيخان السقاف ثم إلى أرواح الحبيب علي بن سقاف والحبيب هادي بن بكر بن سلمى الحبيب علي والحبيب عبد القادر بن سقاف الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن عبد الفقيه وحبيب صالح سامي تنقل وأصول وأفرد ثم إلى الحبيب عبد الله هادي بن عبد الله الهدر والحبيب محمد الهدر وأصول ثم إلى أرواح كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم لك عبد الله محسن بن هاشم ثم لك معروف عارف وأصول وأفره ثم إلى روح به مهاجر ثم إلى روح الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وأصول وأفره أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنا بظن وباطنا وعلى من أسلفنا صالحا مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبنا وإلى ما على ما قصدنا لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة